29 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदे 29 मिनट में सिलसिला के अशार वन प्रोग्राम के में बेफुन मरहबा दनो। अदे दीनी अदे इज्तिमाई तफात एक मालूमात के मच्चा बिना को अलमन कुरेगिंदा मी प्रोग्राम के मिरे के मौलू की सुन्नत के मकाम आदमी ख़ास मौलू के तिबेफुन्ना बदल करवा शेख की अशे अब्दुलसलाम बिन दाऊद शेख प्रोग्राम रवांगे। अदे अलमन के मी प्रोग्राम की जमे सलफ के इंटरनेट रेडियो सलफ के फरान तैयार को कुरेगिंदा प्रोग्राम में खोम में बुददु है गेरे दिहगढ़ तिरी हूँ दिहगढ़ फंसास नोया का 29 मिनट में प्रोग्राम का हिमें शालमंगे मिरेगे मौलू की सुन्नत के मकाम शेख मौलूम कुरेबा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अदे अवल में मिरेगे मौलू की सुन्नत के मकाम अबे तो अवल में वाक़ दक्का दे फरतम सुन्नत की को बाक अवल में बा देने गने जे सुन्नत के मफहूम अवल में दायरुगा सुन्नत की ए इस्लामी शरीय एक मच्चा बिना वगे अन्ना मस्तर अक्तरे एम मस्तर एम वीमा सुन्ने मी नेगेनी कुम फरात कुम कीने का अवल में ए बदेने गन्ने जे हदीस इल्मु के अहुल वरिंगे नोता इल्म वरिंगे अरिहुगा सुन्नत की मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गफानु विदालु बसफुरतका मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवा फावा अमल फुरतका अदि एकले गफानु अरिहुगा कमे हिंगा दियरुगा कमे नहीं नुकुरवा नोता मना नुकुरवा एकम कुरार वडागम फावा कंकमा अदि एगी तुरु एकले गफानु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलुक कुरेमुगा अल्लाह ताला एकले गफानुगे किबागा लव्वा फावा खल्की सिफा फुरतका अदि हम अहम में एकले गफानुगे अखलाउगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्वा फावा खुल्की सिफा फुरतका अदि हम अहम में एकले गफानुगे एम्मे हा सीरते ए एकले गफान नबी कमागे फोनुवुमुगे कुरीगा कमुगाविस अदि एगे फहुगा कमुगाविस एकले गफानुगे सीरें एकीगे हिमेनी सुन्नतुगे तेरेगा मी सुन्नतुगे तेरे अलगोन में नजर हिंगा लारुगा अलगोन में फेनिगे मी अन्ननी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुली हया पुलकी ए सुन्ने कमुगा हिम अरय बहुगा सुन्ने मी वेनु कोरवेनी वेस हमा मी मानाग एहनमस अरय बहुगा मी माना फुलावेगिंदान अबदु शरीयतुगा कमे खंडेलिगिन अन्नेरुगा अन्नानी हनिको एहनमस आमुको अरय बह बलाला फिया मी माना देहवा गोतन एहनमस फुलाको ए बहुरी एम कीरित कुरानुगा बय फहर सुन्नतुगे माना बेनु कोरे फेबुरी मगु नुवता गोय नुवता सीरतुगे मानाग अदे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हुमस अगोल मेन्ना फेन्नन एबय सुन्नतुगे माना कोरे गोय नुवता मगु नुवता सीरतुगे मानाग मिंग अगोल मेन्ना एंगेंदनी कुरिमुन फदाम मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुली हया पुल अगोल मेन्ना सुन्नतु गोतुगा बेनु कोरेवेगिन दाने कन्नोता नेगेने का एहनमस मीगे तेरेगा अगोल में फिकुर कोल्ला इरुगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नते बुने बुनीमा अगोल में तेरे एम्मे फसेहन अन्न मफहूम का वेफमे ओन्ननी सुन्नते बुने बुनीमा ए कुरुमुन सवाब लिबे नुको दुकोल्लुमुन अदाब नुलिबे कंकं कमुगा मी आमु गोते अगोल में मफहूम कोरेवेगो एहनमस अस्ल की सुन्नते की ए मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ने कमवानमा एग तेरेगा वाजिब कंतता अदि सुन्ने कंतता अदि ए सुन्नतुं अलगोन मन बयान कोद्दे हराम कंतता अदि कुरुं औला कंबड़ो नोत लोबवेति कंबड़ो कंकमा अदि नुकुरुं बड़ रंगड़ो कंकमा कुरुह कंकमा अदि कुरुमा नुकुरुं हमाम कंकम वेस एबा होरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत गाली अलगोन मन फाळवेगिन आसफा हम कीरत कुरान अला बलार अलगोन में कुरिमतीगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की ए कीरत कुरान अलगोन में बयान को दिन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फनुवा वफावा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस फुलतका अमल फुलतका अदे कले फानु के इरशाद फुलता एम वीमा कीरत कुरान के इफदान इस्लामी शरीयतुगा कंकन शरो कुरुमुगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ने में अदा करनी ए दौरे एम वेगे बे सलफुंगे इल्म बेरिन विदालो कीरित कुरान सुन्नत बेनुन जिहफा वाले बोडे सुन्ने कीरित कुरान बेनुन जिहफा वरवरे सबकी कीरित कुरान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावा लवाफावा मुजमल आयत के नुवता
ege maanaya ege bayan koddevumaki aamu gotegga ijmali gotegga kankamge khabar kurawafani enamas ekankamge tafsili bayan tan annani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatu em algon manna egen dani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunne ei kan kirit qur'anuge tafsiraki kirit qur'anuge sharhaki ekamattaka Allah subhanahu wa ta'ala ekalege fanu fonu wafawani hembe bayin ayato Allah subhanahu wa ta'ala wara saaf ko sariha ko bayan korawa angawa fawe ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayk e rasula kalege fanu gamacca bawa levunu ecce mistakuna bayan ko devashe wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wa nazzalna ilayka وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس تمن إله سبحانه وتعالى كاليغ فانا مفي باوا لفي ميستكنا كاليغ فانا مي باوا لفي بيان قدو مش ميستكنا إبامي هن التكا باوا لفي كاليغ فانو خبركو بيان قدو مش مما أنا كيرت قرآن ورقنا آية فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبري دوركي ekaleega faanu amali gotunna adi ekaleega faanuge bas fulunna adi ekaleega faanuge arihuga ulu bekalna devwa irshad takunna adi ekaleega faanuge akhlaga ekaleega faanuge ulu ma mihuriya kama ko mistakunna furihama wegemwa namuna ekirit qur'an hama koddinum gotun tafsir koddinum gotun bayan koddinum dekke hem wegen Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurawani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ga rasula ki baga sallallahu alaihi wasallam tiyabami hunna riweti wegemwa namuna takebbe mi algon men war gina fara visna fikur kollan jehe kame sunnateke bone bunima garak gina fahara mihum bone ule ti sunnaten no kurumun thawab libe no koddu kolmu azab no limu gmanak ehnamas haqiqatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatuga abahuri wajibata farulta algon misalaka nazaru hingalaru kirit qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala algon men angawa fawani namadu qaim kurma ehnamas namadu ge wagutu taka namadu ge rak'at taka mihuriha kankame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matiyori sunnatun algon men fenna men misaka ali algon bala la ruga mendur wagutu sakirit qur'an algon men fenna kannona mendur wagutu ga namaden ada kurmaka kam ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon men e kirit qur'an angawa fe namad kurma engewun algon men fenna miyoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandalu wa dakka wa Rasul sallallahu alaihi wasallam garihe Jibril alaihi salam kirit Qur'ana ge wada gannawa fadan sunnata ge wese wada gannawa mane ki kirit Qur'anu ge ayat ekama wanama ekalege fan Jibril alaihi salam wada gen eba vidaluwe mi Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anu ge miweni surate ge miweni ayat gotuga nota miweni hisabe gotuma bawala wafa ayat ek tartib korwegen dir ema kirit Qur'an attaka bawala levunu bawala levuma ki ei khas waki bawala levume ehen namas ehen kankamu gaves ehen huriya tashri'atu gas rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal kurevuma magu dakkawan Allah subhanahu wa ta'ala fanuvani Jibril alaihi salam ehm ekale fanu wadage mendur wagutu wanima furatama duwahu wadage mendur wagutu ga namaz kurawwafa furatama wagutu kuri koluga anekka wagutu ga fahu koluga aneddu wadage namaz kurawwafa ede meduga namaz kurun eika namaz wagutu ki bayan kora hame gotan asur namaz huriya namaz tay wagutu egota amal kurawwafa ehma min algol me ebenge miwe sama wahi kan Allah subhanahu wa ta'ala hadutun an egituru ما نبي صلى الله عليه وسلم ekale fanu mi kankam ballawa egotan amal kurawwa mi istakonna mi daskodevani em algon menge kurimatiga kirit qur'ana ki ay Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fa wa sida lafz e wahi kurevi gota ilahuge mana ega himene gota mane ki sida lafzun ay kalamullah Allah subhanahu wa ta'ala kalam fule enama sunnata ki ay Allah subhanahu wa ta'ala ge lafzun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge lafzu am sunnen ei ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidale fa basful namas e basful gawani Allah subhanahu wa ta'ala ge mana eilahu edwadigne mana enum mane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka nugenesteve mistakonna ka bayan ko nudeven ehm Allah ta'ala wahi kore walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin timan ilahu subhanahu wa ta'ala behegotun ekalege fanu basfulen haddawagem vidalu wejjikama vanama timan ilahu subhanahu wa ta'ala ekalege fanuge kanapulu gippawa hushime demane kure emmane kanapulu gippawa hushime anemane Allah subhanahu wa ta'ala kanapulun ekalege fanu hippawa hushime
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ekale gfanuge ma narflu kandu wala wa hushime ei wagutun insanak maruwegen dane kame enage ma naru kandale vijje kama wana ema mi ekale gfana wani mi indaru kureifa ekale gfana amille fulu basfule vidalwa kama wana ekamun ekale gfana bariya wadagen wagan saaf koddew mattaka najum suratu Allah subhanahu wa taala wahi kurawani وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ekale gafana ki amilla hawa nafsa gota basfulu vidalwa be fannun ekale gafan e vidalwa basfulu e wahige tereng Allah subhanahu wa taala ekale gafana angawa fawa kamke egota kurimi dennon fadan namade gota korebu mafogo rasul sallallahu alaihi wasallam hadith korobani sallu kama ra'aytumuni usalli timan kale fan namade korobani ko tebam duggota tebam namade kurash hame gotan hajjuge duwahuga hajjatul wada'uga rasul sallallahu alaihi wasallam ihram hedumagin madina nikum wadagen wugut ekale gafano kurifulu matiga hunnawagen jibril gafano ekale gafano hajjuge ekige manasik tafrihum korom gendewan amali gotun dakwa dewu gendevi ekale gafano amali korovani eya ekuga sahabi be kanu ekale gafano amali korobu gendewani etano go sekale gafano hadith korovani khudu anni manasikakum timan kale gafano kibant yabamihum hajjuga miyalukan nagamun gendash enya Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ga anga wafani wa atimul hajj wal umrata lillah umra hajj Allah takat yabamihum ada qurash anetane ga anga wafani ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل الله تكا ميستكم إله سبحانه وتعالى جيكولك جس حجواش إهنا بس مهوريها مناسك تكا مهوريها وقول تكا ميكن كمكي مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أسفا وكن كن إكم مين كمن مين جنوا قط الرسول صلى الله عليه وسلم ذكي قط خلاف كفي كم وانا إمي كم مين إبس عمل قبول نكربين هم قط رودين أرجون بدالي كم وقف زكاة الله سبحانه وتعالى إكني أنجبني كي القرآن وقا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كاليغفان إبامين مدلون صدقات مدلون منبر ننغواشي إبامين مدا أدبامين نفس الطاهر كورو متكا إيكيها وريكم إيكيها دوه فيما كم منبر كم إنجي كان إحنا مس ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة أرجون من إنجي أي نصاب هموفو هم يمدا إنها ردوا سوندين إن نصاب إيفور مدنوه هرجي كم فانا ما إيجي سالس باكولا إباك إما مهوريها كان كم أرجون من التفصيل قلت جميعا ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة إما رسول صلى الله عليه وسلم سنة يبون يبوني مبس حارقة إيه ماني كي إن كم كم كي يكور من ثواب لبي أدينو كدو كل معذاب نلبي كان كم كينو إيه ماني كي إيه كله غفان أريهم أرجون من أسفا وشروجا أسفا كم كي ميكان أرجون من أدا كوري ما إيه عمل كوري من سنة تش هذا شكرا جزاك الله خيرا الشيخ عبد السلام بن داود هذا ميدكي سفر مهم تيويس من دو اسمه تو كوري مدني 29 منٹ میں سلسلہ کے اشعار وانا پروگرام رہ گئے خاص موضوع کی سنت کے مقام ادے می علمنگے میں ایوگم میدا شیوگے واقفلون است سنت کے است مفہوم علمن می دینگنانی کون گوتک وسنو بھٹاگن کما استگا سنت එහෙන් දෙන්න වුණීම හැම එකනේ එයි කුරුමුන් සවාබ් ලිබේ නුකුරුමුන් අසාබ් නුලිබේ හැම එකන කන්ත නෝක අලමන්න වරබොඩ එංගෙ මිදානි ෂමි මේ බයිෆාර අලමංගෙ තෙරේ මේ බුනේවේ එංගෙ තෝ මේ එයි සුන්නතන් වලේ මිහෙකේ එංගෙ තෝ එහෙන් බුනේ වුණීම හැම කුල්ලියකම සිෆතගෙන්ද එනක හුන්නානේ තුඹුලිය බස් එන හුන්නානේ ෆාකුරිස් මතිගේ ඒ සුන්නතන් වලේ මිහෙකේ හැම කුල්ලියක සිෆතගෙන් දාන්නේ अरे फसिर बस नमाज को बराबर सुनना रो दीपा सोदे का दीवार माशाल्लाह वारन हम रंगल मुले मियो साउन तेरे बोले आने तुमली ने गे तो एनस वा की मी देन्ने वोनु मी कैटेगरी का एने की सुन्नत मुले मी के नो देन्ने वे एनस एनगे माशाल्लाह है होरिया मत माशाल्लाह वारर रंगल गे पर सवाल की वेर बस मिया वा की लाजिम कमे तो ए सुन्नत के कंत का दिमाग ಹಕೀಗತುಗ ಏಗೆ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ එකන් ඉහ්සාස් කරේකම එම්බ බොඩ හෙක්කෙ දෙම්මග අලිති විදාලොයි ඉංගේත එහෙන් හැම බුනුමායක ඉන්සානුගේ ඉහ්සාස් ඉන්සානුගේ මේ විෂ්ණු මිදනි එන හුන්නානි මිසිෆාදයි එන් එහෙම එන්ද එබ දලීලු කොද්දේ මීහා හුන්නන් ජෙහෙනි අබදුස්
emihaya kuladanakan hori minwarakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnat taba umugaka eme eiki hamekani algonmen kura ehenihin amaluga ekanye nunka beru furves fennen jeneka adi hama ehemme algonmenna beru fushun algonmenna abadus mulazam wefahunna not algonmenna abadus guli fahunna bayasifata demmeti vidalu misal algonmenge mihige tumbuli diukon hurun nuwata algonmenge mihige izar maccan hurun mikankan algonmenna akuga huruma ekuga algonmen hama ehen kankamugas man nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnat tabawan jen misalaka mihunge haggu tawga mihunge waaka dekkumuga mihunna aniya vernuumuga adul verikum muamala kurumuga haqiqatuga islam deena kinut rasul sallallahu alaihi wasallam muli sunnataki wes akhlaq එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆඉන්නමා බුයිතු ලියුතම්මිම මකාරිමුල් අඛලාක් තිමන් කලේෆාන් ෆොනුවිගෙන් වනි මකාරිමුල් අඛලාක් ෆුරියම කරමස් එහෙම මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගමුලි හයා පුලකි රිවිති වෙගෙන් වා අඛලාක් මිරිවිති මුආමලා නෙක්කම වානම අදීනක බේරු ෆුරුම් ෆෙන්නන් හුන්න ෆෙනුමකුන් ඒ ෆුදේන කමෙන්නු බේරු ෆෙන්නන් හුන්න ෆෙනුමා එකුග ඒන akhlaqi kankama mihunna muamala kurma de alkontaka mihuriya kame furiyama koran jeheba misalaka mihige kiba hinga fane mihira kankama wor maano ba kanka mihira kankame mitanuga me nangati misalaka miheku tumbuli diukoggen nota me faakuri ufulagen nota faakuri kurukoggen ulle iruga izar kuruko ufulagen ulle iruga ene kiba hinga fane wor maano ba kanka nget em sunnata khilaf එහෙම සුන්නතන් අමල් කරම කියේ හුරිහා මෑදානෙග හුරිහා දායර හුරිහා තනෙග්ගවස් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමල් කරවි ගොතකි කොබෑතෝ බලා එගොතන් අමල් කරන එහෙම වෙකින් කිරිත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරව අංගවා ෆමිවනි යා අයුහල්ලදීන ආමනු අතිඋල්ලාහ ව අතිඋ රසූල වලිල් අම්රි මින්කුම් ඒ ඉමාම ජමිස්තකුන තියබෑම අල්ලාහ් ඒ ඉලාහුගේ රසූලා කියමන්තරිකන් අදා කරාස් manik Allah කියමන්තරිකන් අදා කරාස් ඒ ඉලාහුගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කියමන්තරිකන් අදා කරා තියබෑම තරෙන් amuru veri faraataka kiyamantarikan ada kurash ei kuriga mibununu defarat nanganu defarata urede kamaka nuwa gotuga e komme gotegges mi faratun ni nangati kankama hawalu gen tibe faratun Allah subhanahu wa ta'ala ilahu rasula sallallahu alaihi wasallam khilaf gotakan amru kofiya yoti kuri e taba ve kanonna e kurin algon men e bangawa e defarata kiyamantarikan ada kura එම එදෆරාත කියමන්තරිකමුන් බේරු නුවා ගොතුගා කියමන්තරිකන් අදා කර දෙන් අංගවනි තියබෑමියුන්ගේ මෙදුගා කමෙග්ගා දෙබස්වෙ දෙකොළවෙරිවෙ නුවත ඛිලාෆු ෆෙදිජ්ජකම වානම කුර්ආන නුවත සුන්නත රුජුව වර්මනික අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකන රුජුව කුරාෂ අදි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකම රුජුව කුරාෂ එළුමර විදාල වනි කීරිත කුර්ආන රුජුව කුරාෂ ෆරතම බස්ෆුලගේ මුරාදකි දෙවන බස්ෆුලගේ මනේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රුජුව කුරාෂ නුවත එකලේ ගෆාන රද්දු කුරාෂ බස්ෆුලගේ මුරාදකි එයි ekaleefan dirihunne vi hayap puluga nama ekaleefan arihek goskin emassaleg hallu hodash adi ekaleefan avaru mafuga ekaleefan ge sunnatan algon me ekame raddu kurash kirit qur'an algon balala iruga Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an go waragina ayatega eba angawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman terikan ada qur'an demme isvediya ayata adibes emana gori bahawar ayata adi hamege terega rasul sallallahu alaihi wasallam kiyaman terikan ada qur'an ei no tekelefana tabawun ei Allah subhanahu wa ta'ala lobiwa kamawanama emi kibaga hunnanje lazim sifa kamuga قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كليفان ودارواش تيبامن تمن الله لوبي وكمفانما تيبامن تمن كليفان تباواش كليفان ودارواش اما الله لوبي وكمفانيا أقول من لازم رسول صلى الله عليه وسلم تباوان ايرون كينتو جزاءكم يوني بدلوا ميلي بني يحببكم الله يرون الله تبامن لوبي غنوان ويغفر لكم ذنوبكم ادي تبامن فاف السوانته hem kirit qur'an algon nazar hingar mi amur flotoge itura geto mi rushatoge itura algon men eba angawa evvores bodan algon men visna fikur kurma algon men getere komme mi ga amil nafsavre eba muhimmu wanje rasulullah sallallahu alaihi wasallam muli hayatu gabes algon men getere mi ga badubas bone amil nafs nisbeva gota mi hago badubas bone forasar ko ogga ohikamu gavies algon men kariya nan ruli eba annan jehe rasul sallallahu alaihi wasallam ge hagguga ekalege faanuge aburfuluge difauga bahe mihunnan ekalege faana begotum waaka dakka komme fada ihanati bahe bune mun darugos e buna bayaka meduga loebba kulna ekwerikan e bawa emihunge badawa kore ekam kote manna mennaki muslimun kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruli ara ekalege faana furassarakum ekalege faana jessun kora miheka lobi otumaki ei evves halega iman kan emiyeki baga demi onnane kamennu
شيء علوم ترى كانه مي سنة مدني ولا مي كودين ترى كانه مي ما شاء الله أخلاق وسما فين من دنيا ما هيوكو أيته دين يا خلافة آمو مسلمون ترى فين دار دين هنا آمو كها فين تمساك بيرو كدين هنا أخلاق كودين غوس منظر تسفين هنا بس مثالك تاكي علىගෙන نوني فاغودي علىගෙන තුඹලි ලාගෙන හොන්න මීහෙක්ගේ ෆරාත් මිසාක මගමතික සිගරට් මිසාලක මේ බොන් හොට්ට ෆෙනිජියා ඒ වාහනේ දෙත්ත වරන් ආබු කමක අදි ආමුන්න සේති වර ආබු කමක වෙ එන්නම සෙක්කිය මේ ආමු මුස්ලිමුන්න අදි සිගරට්ෙන් හැම් බෝලා මගමතික හැම් දම්මස් ඒකි ආබුස් කමන්නෝ ඒකි අන සවාලකි අනේ කොවාතෝ එහම එම්මනගේ සම් මුස්ලිම් ගේතෝ बाकी अने मी अने मी फुर्सत होती बाय එහෙන් බයක मी කංකං කුරුමුගේ වරංගල වාකෙන්ගේ තම්මි හැම අල්ගොල්මෙන්න ස්වර කුරිමතවා බාවතුගේ කමෙtti මිහාරෝ මේ දෙකේ වාහකේ කි ඒ බොඩු තුඹුලි ඉල්ලා ෆොරේ මීහෙක තිබුණු වාය විශාලක බොඩු තුඹුලි ඉල්ලා ෆොරේ මීහෙක නොනියා සුන්නතන් උලෙන් උලේ මීහෙක එන සිගරට් එබබොය හගීගතුගා මේ අස්ලු මේ හැම කුරින් බොනන ෆදා ඉන්සානුගේ ඉහ්සාස් මි හුන්නනි මි සිෆතන් හුන්න මීහක හුන්නම් වානේ වරන් අදබුරි කොෂේ එනි කිබන් අඛලාග ගොතුන් දක්කම මුජ්තම බලානු ගන්නකම ෆෙනිගෙන් නුවානේ එකන් කබූල නුකර වේනේ ඒ හැම එම්ම රංගලු ගොයිවස් මේ එහෙන්නම ඒක මානේ නුන් දෙන්ති මියුන් එකන් කොරාෂකේ වරගින ෆහරන් ඔතකේවස් ඒ ෆුර්සත නුස් ඔන්නන් එහෙන්නම මේ හැම කුරින් බොනන ෆදාන් දෙම්මති දිකුරු කුර විගතන් hama rangalo sifaga fenna miyeke ban noba kame bes hingafan noba kan hingafan එක එහෙම වරන් ආම කො fennane bay far kukkura miha geneveru ena hunna sifen ebade e misaka tumbuli iga istari hore miye kurse kofiya furtamas annani එක tumbuli lagen hore miyeke hama nohoga samay nohoga liyaruga samay enage hunna sifa ade furtamanna ade ehin aam usulakum bayan misaka tumbuli nemmiya kurimaka enage tumbuli ga wakisnus takkan me tumbuli balan hore miyeke kurikameke ade hame gotan me buruga alan hore miye kofiya ewaka dikuru qurane buruga alan hore miye ekongo buruga nemmiya ko vejja nodakkane buruga nala hore miyeke meveni faafe hingaga mewlani meveni jarima mi hagigatuga ti vidalu mi hunnan ihsas kurave kale bay mi hunna mi enun gotakan horejja mikan kuriyas eki adi kala gotakan mi filuwan ehma hagigatuga war nuba vishnumen ei timaya misalaka tumbuli digunu koreveni timage iman kan badi kachikamun noni timage vishnu ehen halatege sawbum misalaka efada halatuge sama ehenkan kan timayan manaw efay darajaga manawan ei hama ehenkan tan huddawegen daanakaman eya huga me sunnatan amalu kura bayaku kama vanama ebayaku warboda farwate riwan jehene ehen kankamuga ehivvoru libunu gotan hama baki huri kankamuga demi hurma masay kura hade mi ogoto kuri madani 29 minute misilage ashara wana program almange mi program ki komne budo hegere diagar 3 hum diagar fansas no ka kuriya da program almana kamere studio me nabi ashah abdul salam al daud shalmange bagot hama hatawara kamet hori almange me mawda gule gun shaya me eme paho bhaka kikita vidalone ade algon hama dannawalan wahake ki geto algon menge terega sunnatan amal kuran feshifa mewani hama aamu gotaka balairuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lobi kurumuge faratunne heme ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men haggu gotuga lobi kurama hingash allah subhanahu wa ta'ala ekalege fana allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya loibba ilahu ke ihtiram hori minwaraki ilahu qadar devwa for minwaraki kirit qur'anu ge allah subhanahu wa ta'ala ekalege fana ge namfulu sida dhikr qur'an nida ibwa fe nuwe ekalege fanaka muhammad no ya muhammad mi fadan nida ibwa fe nuwe mukhatab qur'an fe nuwe ehin huriha rasul bekaluna nabi bekaluna ya adam ya ibrahim ya nuh ya zakariya ya musa ya yahya mi huriha gotakan allah subhanahu wa ta'ala nabi bekolna mukhatab korwa ergos kirit qur'an algon men ekkolon anekolak kiya dargos man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya muhammad mi fadan wahi korwa fatan algon men kanufene ya muhammad ekamako ekale fana loibba eko ekale fana ge daraja ya eko allah subhanahu wa ta'ala ekale fana mukhatab korwani ya ayyuhan nabiy ya ayyuhar rasul
يا أيها المدثر يا أيها المزمل مفدا رسول صلى الله عليه وسلم ننفل كيرت قرآنغا ذكر كريفاوا تنج وجه اكليغ فانوغا ننفل ذكر كروا فوني اكليغ فانا ماكون هيتم غتون اكليغ فانوغا رسالتوغا لقبا اكوغا نداء غتوغا انو وما محمد إلا رسول محمد غفان ودا نغنوي رسول بكلكمغا منوي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله ekale fanaki nabi kan khatim korwa adi allah rasula ekale ho nam fulas fa huriha tanegwani muhammadur rasulullah muhammad gafani allah rasula ehmema algon men lobi korami he algon men ihtiram korami he kan emi ge sida namun gowanu la emi algon men lobi misal mamma bappa اهنوني لوبي واميها مساك لوبي مفال غوتن algon men wa mukhatab qura allah subhanahu wa taala algon men nabiyya nuwe ila subhanahu wa taala sida nam fulun ekale fon nam fulun mukhatab qura waf hem algon men ekan dane ekale fon algon men ihtiram korama hingawash ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya baddal wadaagenne ekale fon ga arihuga uluvi ekale fon deke wadaagenne sahabi be kaluna ekale fon ga habata ekale fon ge مقام إحساس كريفة بني إهم وجين إكليغ فانوغ أريوغا بيكلون تبا وياروغا إس أفلا إكليغ فانوغ مون فلا بلوا إكليغ فانا هترو كالي هم كورفن كيري ودا نوغنوي صحابي بيكلونغ تريغا بتببويه إكليغ فانوغ مون فلوغ صفة قدين إنغي ودا نوغنوا ورن إكليغ فانو دك لدويتي ودا غنوا بيكلون هما إبيكلون إحساس إكليغ فانوغ أريوغا إولوفي إكليغ فانوغ habata ekale fanu ge sifula ekale fanu muamala ebe kalon tajriba kore fawati e mi ihsas algon men ge hita geneskin algon men bimmati ge ekale fanu tabawegen ule hinduga ekale ge fana meduga mi ihtiram algon men ge ngulama annas ekale fanu tabamu ekale fanu lobi kurumu ekale fanu namfur de muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ummatu ge ahul werin ge macha gadawe gane ebbe ko anebbe ge macha hukum jaha ebbe ko anebbe ko dina wadda ebbe ko anebbe ko dinun nere ebbe ko anebbe ko bidowerin kamuga hada ebbe ko anebbege erudan aburan aragane wahaka dakkan hiyonwane muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge ahulweringe meduga fituna fasada ufadda mi ummatuge ahulwerin baba ko famadama qiyamuddun maqamul mahmud ge ekaleeg fan sallallahu alaihi wasallam hunnwani ko ekaleeg fanuge ariha deve hinduga algon men oy kihambodu zimma ettoy algon men ekaleeg fanuge ummata tabawegen wa mihige machan algon men hukum jaha e ummatuge ahulwerin nun kama bune nota ekaleeg fan dekke magun nuinga mihekama bune fawa bunumuge jarima ge boduka ege badal algon men qiyamat doga kum munaka aga he kale fan algon men badal quran ehma ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihan algon men madama qiyamat doga mahshar korave doga kale fan ge ummat ga holoen gotuga heogotuga dange de kam wanama algon men ge meduga loibba kulun ufedduma huriha akhun wes adi huriha akhun wes masay qurashe allah subhanahu wa taala ekamuge heo jaza algon men emmenna minwor koravane allah subhanahu wa taala algon men nan ekamuga heo tawfiq minwor korava algon men ki haggu gotuga ilah subhanahu wa taala ga nabiyyan ilahu devwa fa maqama ihtiram danna adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam sha ekale fanuge sunnatan ihtiram qura amal qura baykamga lawwash هذا شكرا جزاك الله خيرا الشيخ عبد السلام بن داود من مريج موجود هم نمانا مري كوري مدي 29 मिनट में सिलसिला के अशारों ने प्रोग्राम इंशाअल्लाह में हफ्ते आगे बुधदो वगैरह दिहा गढ़ तिरी होगा तिबे फुन्ना अड़मंगे में 29 मिनट का बोलिंग आ प्रोग्राम आ कहेंगे बाद कुल उम्मीद को आखिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू 29 मिनट